Go ahead then for the transition. Amen. Are you blessed, kakabsat? Amen. Praise God for the empowerment. Yung pa iti apo, iti preacher, iti nga malum kakabsat. Amen. Hantay lang nga na bendisyon na talaga nga makarelate tayo kakabsat. Most of us makarelate tayo iti message, ito nga malum. Simple lang kakabsat kasi talo nga GM kaya. Talo nga GM ti in-share ni preacher M kakabsat. Appreciate God's ministry. Acknowledge God's mercy and apply God's message. Amen. Talo nga GM kakabsa. What a blessing, God. Amo may isa nga pagyamyaman iti ministry ti Apo kabsa ko. Through God's ministry to nakanay salakan kabsa. Amen. Dito ti kang runaan nga ma-preacher tayo iti ministry ti Apo. Without the ministry of God, di ko na ni preacher, ayan tayo kakabsat.
Doon tayo nga naisalakan through the ministry. I was saved through this ministry nga in laity. Puso iti Patriarch Kabsat through DVBS, Children Ministry Kabsat. Katipag yamyamanag kat habang nga na-preacher ko di ministry trapo, nikan na kita po di panagpatpatuloy Kabsat. Halos syaklangan tubing kakabsat nga nabati nga may sa. Doon una mapno di cream, mapno di blue, but kada kita glabas iti Sunday kabsat, bigla nga talaga nga nagpukaw di nga ubing young people, kat syaklang tinabati kabsat. Kat, I praise God, siguro no jak nagpatpatuloy kabsat, kat, ang kumot siguro nga ni Yasser ti pamilya kiti deti nga kanito kabsat. Do you realize that? Adagayang no, deti ti blessing di pa nagpatpatuloy kabsat. Adadagiti gayang mangkit kita king kangin di ang masapol nga big mot nga deti sumaruno king kakabsat. You look for the other generation and your faithfulness kabsat. Kasi no ag-stop ka kabsat, kasanang orod dagiti sumarsarunong kabsat. Mamangkit kita kay kasi gutin ko ng preacher siguro ngo jak na isalakan kat siguro mesak siguro itat nga Italian model kabsat. Italian model kabsat. Naping Italian model kasi kung kunada di pilyedok nga sa Chinese ka no, half Filipino, half Chinese ngem mas at ado di panaka-Italiano kakabsat. Italy nga blood kasi ni mother ko Ilocano, ni father ko Ita kakabsat. So Italiano. But kundi ko na datay malaki kulay magician ko na datay adan na nagyo nga magician. Anong tawag mo sa magician na walang magic kakabsat? Anong tawag mo sa isang magician na walang magic? Ayan, okay? Ayan mo pa. Kasi katim di magic, ayan mo ko mabating. Naget yung kabsat? Magician, katim di magic, ano mabati di ayan. So ang tawag sa taong magician na walang magic, ayan kabsat. Okay? But praise God for the gift of laughter. Amen. Let's all stand kabsat as we continue to worship and glorify God through singing. Amen. Let me read to you in Mark chapter 4 verse 41. Mark chapter 4 verse 41, this is what the Bible says. And they feared exceedingly and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Ket isuda na dande di dakkel abuteng, ket kung kunada iti maysa ken maysa, anyan akababalin daytoy a tao. Nga uray ti angin ken ti baybay, agtulnog ken kuana. Kada iti nga verse kapsat makita tayo dito iti pan nakabalin iti Apo. Amen. Praise God ti Diyos tayo. Saan nga mang baybay iti panawon kakasapulan tayo una isuna. Amen. Even through our life stormy season, the Lord is our helper. A shelter in the time of storm. Let's sing our first hymn, A Shelter in the Time of Storm. On the first verse, sing your best, sing on. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day,
the time of storm, Jesus will keep us till the storm passes by. Amen. Let's sing our last hymn, Till the Storm Passes By. On the first verse, sing your best, sing on. In the dark of the midnight, have I all in my face, while the storms house above me, and there's no hiding place. In the clouds of the thunder, precious Lord, hear my cry, keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispered, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise, where the storms never darken the sky. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. When the long night descended, and the stars come no more, let me stand in thy presence on the bright peaceful shore. In that land where the tempest never mounts, Lord, may I dwell with thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds falls forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Amen. Dumating man ang mga unos at bagyo ng buhay, yung message na nating napakinggan, if our faith is planted on the truth, magtutuloy tayo. Amen? At magtutuloy sa biyaya ng Panginoon. Kasi speaking of our God is, my God is helper or my Lord is helper. Once sila sa katawa tayo. Amen? Kat, dati, member, iti may isang church kakabsat. Kat, in-announce na, nga, dati, Santo Papa da. Kat, kasla, meron na siyang malubhang sakit. So, in-announce na yan tay ado nga deboto kakabsat. Kat kuna ang Santo Papa natin ami malubhang sakit. Kuna na. Kat kasapulan nga masuktan di jay, puso na kakabsat. Kasapulan ti tulong masuktan di puso na. Kat nangagdagi jay deboto kakabsat. Kat impukpukaw da. Take our heart kuna da. Kat talaga nga mariknamot deti Santo Papa di panagayat dagiti nga deboto kakabsat. So kuna iti Santo Papa, dakkel di jay encouragement ti puso na kahit
The help of our Lord, tingon natin Pastor, it's constant, it's comprehensive, it's Aljimesan Pastor DJ Kabsat. Praise God, hindi panuling ta po. Sisagana kang kanayang kadado. Amen? So, remain standing Kabsat as I call on our brother in the Lord, Brother Ansley, to give us the word of God and prayer. Amen. Praise God. Good afternoon, Pastor Pruvi, Pastor June, Ma'am Cora, and brethren in Christ. So let's open our Bibles up to Ephesians 2, verses 14 to 22. So shout aloud, amen, once you guys are there. And we're going to do, what's it called? I'll read verse 14 and then you guys read verse 15 and we alternate, okay? Okay. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you for this Bible reading, for this Preacher M's Sunday school message, as it talks about how to keep going in God's ministry. For his first point, appreciating God's ministry, we would like to enlighten, engage, and embrace your ministry, as this is where we learn from you, Lord. From Pastor Pruvi, from preachers, from everyone in this ministry, we learn. So Lord, please give us the wisdom, strength, and guidance from you, O Lord. And please give Pastor Pruvi or whoever is holding this Sunday's service, worship, the guidance to help us listen and learn. As I end off this prayer, please forgive all our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise God. Nagalisto da dumakkel di ubing kaya kakabsat. Kastak kapaspas ti panahon dayo. Santi magnamnamay ti panahon. Amen. Praise God. Tingaro ti welcome song ti dangabalim kakabsat. Welcome everybody. Praise the Lord. Kadwati itata da Tita Teresa kung Tito Moses. Amen. Sigurado nyo, alaman nyo, alaan nyo at address da Vegas tapno at da pagpasyaran tayo. Amen. Tao makar da Vegas ti masidag palubos ti Apo. Awit ng pagbati ni Lucano. Ready? Naragsaka. Ready? Sing. Naragsaka kita. Nga di maray ka. Hintay panagdayaw. Ken ni Jesu Kristo. Idawat ko tapo. Ken mariknam kuma. Tiyayat tiyama. Hankag pangadwain ka kumablaw. Ikaw mo tamen, makipagkararag, isagot tiyapo, ketal na't kararwa, ipek sa tayong arud, agyaman ka mapu. Naragsak ka kita, ngadim maray ka, pintay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo, idawat ko tapo, para bulaken ka,
ken marik ng kumatiyayat tiyama. An kaagpangadwain ka kumablaw, ipugkaw mutamen, makipagkarara, isagot tiyapo, ketal nagkararwa, ipek sa tay ngarud, agyaman kamapu, ipek sa tay ngarud, agyaman kamapu, ipek sa tay ngarud, agyaman kamapu. Amen. You may be seated, kakabsat. This afternoon, before we will have the special number from the kids, we will first hear several special. You may be seated. We will first hear the specials from Bakara as our kids will prepare for their special. Go ahead then. Philippians chapter 1, verse 6. Being confident of this very thing, that he which hath begun good work in you will perform it until the day of Jesus Christ.
Amen. Praise God for the wonderful music. Amen. Nakasaysaya at luunay kakabsat ti Apo. Inikan na talento ti sinagtunggal me sa kanya tayo. Idi iti ubing tayo kat maasa dangan nasapa para iti pinagdaydayaw kung kuana. Amen. Alayan tayo nga ro digiti Bibles tayo kakabsat. Alayan tayo digiti notebooks tayo. Gumsakbay nga intayo iti pinagdingag ti sa ti Apo. Mangkantati pa iti mesa nga himno. Amen. Hindi kantaon DJ, Salamat Aking Panginoon. Tumagdarti kakabsat, let's sing that song, Salamat Aking Panginoon. Amen. Ready na, first verse, and the chorus. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking iaalay kay malin at buong puso, paglilingkuran. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, at kung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko ay sa iyo, aking iaalay kay mahalin at buong pusong paglilingkuran. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay, pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko ay sa iyo, aking iaalay kay mahalin at buong pusong paglilingkuran. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Amen. Praise God. Makitag ti adipon ti Apo di kameran kakabsat. Alam ti nga ro digiti Bibles and notebooks tayo. Let's be excited to hear the preaching of God's Word this afternoon. Amen?
Go ahead, Pastor. Okay, good afternoon. You may be seated, please. Sakbay nga iburay ko kada kayo ti mensahe ita nga malem. Kahit ko nga ipadamag iti naaramidan ti Apo iti last week. Iti ministry tayo amin kakabsat. Malaksid nga agi-grow. Pakatultulong tayo pa'y kadagiti dadu mga pastors kan churches iti pa nag-grow. And it's one thing to be a growing church. It's another thing that you are able to help others grow. At idi Webes, we traveled to Claveria, Caldao. Iti malem, adda iti inangay ni Pastor Dennis nga fellowship kadagiti pastors together with their key people. They came to literally learn the mechanics and the logistics of the HBBC ministry. Kaya't da nga matakwatan kan maamuan how we do things. What is our secret and what is our mechanics in doing ministry. At han kung ibaga nga datayo lang tinalaing, kuno datayo lang iti makabalin. I'm so thankful to the Lord because of a good God, because of a good pastor. Awan sa pulin nyo ti panangisuro ni Pastor June kada tayo. And because of good members like you, like us at HBBC, at maaramat di gito'y kakabsat to help pastors and key people grow their churches. So, dito napasama kat Pastors and Workers Enhancement Seminar. I don't know if the picture is already shown on the screen, but we had 5 pastors and 59 workers. Enhancement. Di kaya't nga sa data enhancement kakabsat. In-identify ko no anyada dagiti certain aspects nga dapat ma-improve kadagiti churches. Kasi if a church is not growing, it is dying. And sadly, adult churches nga hala nga dying. Ginaduma, maintaining. Ngam kaasi ti Apo, digiti ministries tayo, growing. Naragsak kayo mo't lang parte kay ti growing church. Amen? When? Anak kayat yung arod nga pakimiyembroan, ti dying church. Siyempre, kayat yung ti growing church, di ba? So, in-share ko kadakwada ti upat nga areas dapat ma-enhance kadagiti ministries tayo. At nakaragragsak na nga nagawid kakabsat. We gave each of the pastors 1,000 peso each. O manumot la deta ya kakabsat. Ang permit ragsak daan. Kasapulan pa eh. So agaten kat seminar kat sikat agbayad. Isuda kat nagaten seminar. Isuda pa itinabayadan. Nakapuot ka pa eh. Their wives also received 1,000 each. Digiti anak ti pastor 500 peso each. So we are thankful to the Lord for not only giving us grace to raise people like you, but also to be able to help these pastors. At nakaragraksak di panangamya, kitamtala nga dayan. Ngiting nakatanggap ng 1,000 yung mga yan, mga kapatid. Amen? Okay. That's the ganap last Thursday. And then Friday morning, I took my time to study and prepare for lessons. And so that haan nga hapkok dagiti i-share ko kada kay nga mensahe. And before lunch, we traveled to Lasam. Ngam tinawagak J2, digiti classmate ko ti Bible School idi. Also, they are pastors. Pastor Mar, Pastor Donald, Pastor Arsenio. At nag-meet up kami kakabsat. We had lunch. Eat all you can. Ada eat all you can. Di kagaya no? 250 pesos per head. 12 nga putahe kakabsat. Adda bisokol nga adobo. Adda iti laing. Asjay. Digiti rasa. O dadaktil nga shrimp. Pasayan. Grabe kakabsat. 250 pesos only per head. Di ko ang sumangput digiti da mga pastors from Apayao and from Pamplona. Then, kung nadagat pastor, nadamag mi di yung ubraan nyo ti ismek na you are going to campuses. Kaya't may mamot nga maaramid dito eh. So, kung na pray for it, I will book an appointment with the
regional superintendent of DepEd. So nga, one of these days, before nga mapangkam di Europe, I have to meet the superintendent of Region 2 Cagayan, also Mountain Province of Apayao. Dua kakabsat. So that the pastors, all this dating a ministry is not only for HBBC, for all Baptist pastors. At awan Pentecostal dita, awan Charismatic, Seventh Day, purely atin to. Kat ma-amaze da kasi we produced our own modules. Who knows? Baka masangwanan daw kat mabisita tayo dat Virginia. Papa ni Preacher Glenn. Ayan. Napintas ka kabsat. Agro-grow, di dyan nga Kristiyano. Kunana, ma-interview akto no October last week kunana in the US Embassy. So numalpas on interview na kat maipasanan, after 2 or 3 weeks, apply mo to join his family. EJ Virginia kabsat. Taga San Nicolas. So na, nibagat na isot tagad jay lasam. So nga, nagsayaat ka kabsat. Talagang the prospect na dito trabaho ti Apo di lasam. At inikikot mi nga kasta, Apo, adupay. So ako nag-idi anniversary, amoyo, deti work tayo diti lasam ko na. Anusan nyo pala deti mission house, deta 2 to 3 years siguro, magagatang tayo. Adutlo te ba ijay? Ado nga bakante kakabsa, taltalon. Amoy di J mission house tayo, i-blessing na, asid diti kampusan to, nakataltal na kakabsa. Very peaceful. Baka inanaka nga perme. Manula nga lakad, siguro, bayinte lang hakbang mo, o dakad jayan, kampusan ton kakabsat. Nakataltal na nga environment. Yeah, so nga, praise God. Sinumbatan ti apot kararag tayo, kasi pariyo ti ayan tayo ide. Kunak apo, ti training ni Pastor John kada kami agad. Napipya, di kita taga-baryo nga mapan makigimong jay sentro, ngam di jay sentro, nga ipah mo jay baryo. So we prayed. That amoyo ti nakakwa, di jay hawayana nga bakit tagadtahan na lulo, kakabsat. Ngam awan na nagpurgod to, na kahit nagsublitan. Ngam ti pamilya na datan. Kat isot na kasi nakasarita daan Pierre, imbaga na, deti nga balay ni kunana. Ti blessing, di jay balay, ti aking kukwa, tagabuyon. Sa gisi, kakabsat. Sa gisi. Tagabuyon da, kakabsat. So nga, one of these days, umay danto makikimog dito, ita ipakilala ko. Whole family, nakamaymaya. Ito na, hindi ba nga nila kayo ko, pastor nga, bakit at the church nga, umay ago pa ito, iba na, hikat, kunak masigo, dagat, detan, ako nakta, kayat ting natin umay ago pa ito, hikat, digiti mangiram-raman, tidakas kadamag, kunan. So we are renting them for 4,000 pesos a month, and thank God for your commitments, kabsat. At continue to pray for Lasam. Naurunusan ti internet. At uri medyo madid bagbagi kita, ito rabi ag Bible study kami online. Kasamat apari. So, mapan amin di gaya kakabsat di mission house at sa nga pulo da. Tapos 5 damot di apari, 15 Bible study idati online. That I'm very sure by the grace of God ngano kanayon nga aramidot deta pumigsa da nga ti pamati. Kita nyo di Hong Kong kakabsat, ano sak ti Friday night. Manipod alas 9 ti rabi, aging kat alas 11 ti rabi. Noong nalpas tayo meeting ko dito yan, iti coordinator from 6 to 8 p.m. Mang rabi ak lang ti 8 to 9, then 9 to 11, ag tune in dan, Hong Kong, Singapore, kanto gigaraw. At takakabsa, uray awang pastor dadjay, nagkagaggagad na nga soul winning. Iso nga, pagpreyo, I'm so thankful for the online. No awan ko madeti kakabsat, awan, hanti masustain digiti ministries tayo. Nakarigrigat kumaya. So agyaman takti apo, taadadeti online ministry tayo. Kat permi nga maiswak, maifit kaday jay personality nga leadership ko. Na oray haanak nga makabisita iti personal, ma-ministerak ti tattao kakabsat. I'm so glad for that. So nga ipagpreyo, di kita tamawing, one of these days, let's conduct a Bible study. Or ituloy tumot lang the Preacher Glenn, the Erwin. Pero kaya't ko nga irugi, kakabsat, one of these days. Kaya? Oo, praise God for that. At deti mo't Europe, at idog deti announcement ko yan. Nabalay kakabsat na partet mensahe deto. Kasi amoyo ti preaching agad
kuha kakabsat, haan lang nga DJ, explanation. Dapat kat adda digiti actual nga reports kakabsat. At Great Commission kami, di kuha tayo worldwide evangelism. So, praise God, at dada kakabsat tayo Timilan. Timilan gayam kat isot ka na Luzon, ti Italy. Kat di Jemot Palermo, kasla Mindanao mat. Opposite da east kan west kakabsat. So, in the Wednesday, after the prayer meeting, kuna ni Preacher Glenn, I need you to finalize di kakabsat. So, tinawagak di at that Palermo, praise God, amuyo, willing da nga ag-fly ti aeroplano 1 hour from Palermo to Milan just to attend the Sunday service tunod dagam ijay. So we will now inaugurate. Uray kas di nga batit pa'y kakabsat. I-launch tayo latan. Patayaban tayon kakabsat. DJ nga ministry pagbalinan tayon nga outreach. Palubos iti apo. At among ti kunana DJ kabsat nga taga Palermo. Kuna nagsangsangit. Pastor, di mo lang amo. Nagiti preaching mo ti magpapapig sa ti pamatik kan ti spiritual life ko. Kat among ti pagsangitan ti riknak pastor ko na. Kasano nga nga mapagserbiak mo ti apo. Impan na kam dito, opportunity, nagpintas ti kasasaad mi. Halagat na, ang nga nalaka, narigat, pero sano ka nga mapagserbian ti apo, kasi kadlatag buy-buyak, kuna na kakabsat. So ako na, alam mo sister, si kasigurot may isa nga nangigapuanan ti apo, no api nga naikang kambisa, kasi jak mamati nga dabisa mi sister, aging gatta, kas lagtagtagain na pakpelang ko na. Si kasigurot mesa, iso nga, pray for Brother Michael and Sister Kathy. Amuyo digiti nga agasawa, na-reach out tayo ida, babaan dedi, akay. Di ba nang rugi tayo ti school, digiti pre-school? Ibu nga deta akay, idi kakabsat, uray na sagsag digiti luglugan, ni Rex nga family, Rex nga si Dera. Kan, deto'y nga agasawa kakabsat, nagpabaptize na nga pampamilya. That's the fruit of the akay. Iso nga ko nagkat-revival tayo, deti akay, takwang. Dut ma-reach out tayo nga pampamilya, di ba? Oo. So, pray for Italy. Kung naman titita, beng kanyak di rabi, praise God. Inkarara ko di barong nga location, ti pagmikyan ni Mang Roy. Roy's Mickey, na imas talaga. Di ba? Ijay ko data. Kat sentro kapsat. So, kung nandita beng kanyak, pastor, agdada na kontakot Milan, kunana. Iso nga umay danto ka no makigimong. So, praise God. Oo, tapos dito sumaro no Portugal. Ni Brother Harold agum ubra iso amuyot boss na kakabsat ana DJ Kwan, di company na. DJ boss na iso na ti makinbagi ti Nestle Company International. The mismo isot owner. Iso nga in Portugal nagadut balay na kakabsat. Adda kadwa na nga Pilipino nga Iglesia ni Cristo. Kat gapot adudan sa in request dito nga Pilipino, EJ boss, can we use your house kung nagat intud na. At tagakabsat paggimgimungan, Iglesia ni Cristo, di may isang balay dito nga big boss da. So kung na kanyak, request kung tumot di may isa balay pastor, isun tumot ti paggimungan tayo kunana. At pagsayatan na, asidagdag airport, dito kakabsat. So nga, we are very excited. Ami amo what God has in store, but definitely with your prayers agkararag kayo kakabsat nga naimbag agbaling nga fruitful neto. Amen. Nang nagkuy tayong ag-move na Tito Moises kan Tita Teresa at Vegas kat kakabsat ito tita. We are praying nga dakay ti aramatan ti Apo so that we could start an outreach in Vegas. Kat ilake deta nga burden kada kayo. Amok nga ti purpose ti Apo kada kayo, hala nga better opportunity. Maybe that was your plan. Ngam ti plano ti Apo kada kayo is better ministry. So nga, we'll be praying for you. Expect that. That we'll be praying for you nga aramatan na kay ti Apo J. Vegas. I'm so glad that Daryl and Joanne are consistently watching and joining our service every Sunday. Jak expectaran nga digiting ubingket agtultuloy da. Yung praise God, they keep on going. So nga, ikarkararag yun dito kakabsat. Amen? Timaudi. Unay, nagpasta oras ko na eh. Timaudi kakabsat. Kararag yung after digiti Europe tayo, kada dumapay, kat maikang kami ti US visa. Eta, tapon di kasta, umay kaming kakabsat. Pastor Prob is coming to US dito yung kakabsat. Palubos ti Apo. Amen?
So, kaano pastor? By siguro 2030. Amen? Okay. But anyway, praise God for that. Pag-pray nyo ha. Medyo nakapsudak kakapsat. Ayahan nyo kad nga kukuan nga medyo kakapsudak itangam. Uray ka di kastoy kat iburay ko kada kahit isa uti apo. Dito Daniel chapter 3 verses 16 to 18. Okay, siguro ko na ti apo kat agin na nakamampe na basit ko na siguro ti apo aya. Ayan, tapno makabuelo tayo manan kat adumanan dagiti sumaganad nga inte aramiden para ti apo. Daniel chapter 3 verse 16. Iti basaan tayo nga passage ti Bible, tanlo nga gagayem ni Shadrach, Meshach, ken Abednego. Ket hindi nga min-ari ni Nebukadnezar nangipatakder iti balitok nga imahen. Ket nangitnag iti linteg ngano kano agtukar dagiti musical instrument. Aming nga tao agpakleb nga sumango iti dijay imahen. Siyempre ni Shadrach, Meshach, Abednego napundasyonan ida iti may panggap ti pudno nga Dios. Ket kunada apay ko mga agpakleb kam iti deta aramid ti tao. Ti Dios mi isut nang aramid ti tao. Isu nga handa nga nagpakleb kakabsat. Kat gapoy ti deta, very obvious ata nakatakder da, aming nga tao nakapakleb. Kat kunada, Nebukadnezar, adda talo nga agin lalaing nga lalaki. Di da nagpakleb kasta. So to cut the story short, pinayaban na, iso deti basaan tayon kakabsat. Ako na di ari kat, api agpaiso deti na amwak, kat simong bat, digiti talo nga kunada, Nebukadnezar, we are not careful to answer in this matter. Kaya nga sa sana mabalin nga hang kami agan anad ti isong batmaking ka, Nebukadnezar. Verse number 17. If it be so, no kasta ko na, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace. Kaya na kami iliklik kan isalbar ti Diyos mi. And He will deliver us out of thine hand, O King. Verse 18. But if not, then amuyo, deto iti perming kakabsat. May isa nga banag nga agserbi ka ti Apo kasi digijay kayat mo ititid na. Kasano nga rudnohan na itid. But if not, deto iti naununag nga commitment nga kayat ko i-share kada kayo. Wala na, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So iti dahi nga malam kakapsat, iti sumarno nga 15 minutes or so, I would like to entitle this message, Real Service versus Fake Service. Yan na di paulo na. Real Service versus Fake Service. Siguro aming kayo, maibagayo nga kayat yu ti agserbi ti Apo. Nga mamuyong adi nga dapeke nga panagserbi ti Apo, at damat pudpudno nga panagserbi ti Apo. Now, let me share with you 6 fake innem nga peke a panagserbi. Innem nga kita ti peke nga panagserbi. Kat di maudi, isolaan ti pudno nga kita iti panagserbi. Kat kayat ko nga dinggan nyo kakabsat, tahang ko nga palawagan unay nga kaatiddugan ti explanation. Digito'y puntos kat self-explanatory. Maitid ko lang di point na maawatan nyo, that's enough for me. Innem nga kita ti peke nga panagserbi. Ti umuna kakabsat nga kita ti peke a panagserbi ket deti makuna nga conditional service. The word is condition. Kayat na nga sa di panagserbim iti Apo nakikondisyon ka ken kuana. Nakunam Apo agserbi aken ka ngem ited mo deti kanyak. Ngem kanak ti trabaho, kana ti arid na, nakibargain ka ti Apo kakabsat. Listen to me. Haan nga usto dayta nga panagserbi iti Apo. Kasi, kasano nga rud, nohan na inted iti Apo gan ka, DJ daw dawatan. Di kanto agserbin. Agsui ka kan kuana. Isong adot Kristiyano, nga napintas ti rugi na nga nagserbi, but along the way, nag-stop da. Why? Because deto'y kakabsat iti rason. Di pa nagserbi dati Apo, conditional.
Number 2, kasano nga rudan kakabsat? No, idi nagserbi ka ti Apo, naalam di kayat mon. You know, there are many people, idi kararag nga kararag, Apo, ikan na kamtibisa nga mapanhaway, Apo. Tulungan na kami, Apo. May pasamit medical mi, Apo. May pasamit visa mi, Apo. Okay, permi nga kararag. Pati church makipagkarkararag. Kat idi nakapanhawayan kakabsat, linipat na ti Apo. Kasi naala na, tay kayat nan. Isungahan nga napintas detoy, nga motibo ti panagserbi ti Apo. Dapat no agserbi ka ti Apo, hangka makikonkondisyon ken kuana. Kasi kakabsat, maiparbeng ti panagserbi. Meaning to say, why do you bargain and set a condition? God deserves your service. Kaya nakasawan kakabsat, urehan na ito tadaw-dawatan, dapat ko ng Apo, agserbi akken ka, haan nga gapo ta adakayat ko gan ka. Agserbi akken ka, gapo ta kayat ko, ti agserbi ken ka. Dahita ti dapat kada tayo kakabsat. Palagip ko ni Conrad kinikat, ada, buy-buya da. Aya, adata ni Conrad, aya. Ni Conrad, agar-aram kinikat, taganawag di gitoin. Siyempre ni Conrad, unsaved pala ide. Ni Kat, saved member tayo ta church. Kat corsonadings na, kakabsat ni Kat. So inawis na ta ni Kat, ni Conrad. O di may nakigimong. Okay? Kat ko na kinikat ide, Kat. Tuhan nga masave ni Conrad, kat nga growth spiritual life, marigatan kanto nga maidaulwag di pa nagserbi ti Apo. So kadigito'y kakabsat, praise God, na-save ni Conrad, nag-baptize, nag-grow, nagkasarda, siyak pa'y din ang kasar kadakwada. Hindi ubing na siya din ang idedikar. So praise God for that. At ang kakabsat, ko na ni Conrad kanya, actually, Pastor, aminet, ididamok ti umay ti kapilya, ni Kat ti Gapuna. Iso nga nagagutak nga umay makigimong, ata kayat ko nga mawin ti puso ni Kat. Kondisyonal. Kahit nangasawan, no siguro hananawin ni Kat, katkas jay lang ti mindset na nagsarden ngay may nagkapkapilya. Ngem ko na, babaan ti panang disciple mo kanya katasak paminsan makasarsaritak ni Conrad ide. Kandig iti preachings mo ko na, siyak mismon iti nakarik na iti Apo ti biyag ko. No man pa'y naragsaka ko may makigimong taadda ni Kat, ngam saanan nga isot primary reason ko, iapon iti rason. That is why, blessing. Diba? So nga kakabsat, masapol nga awang kadatay deta nga, Apo, agserbi aken ka, angem, never make a condition with God when you serve Him. Amen, kakabsat, naawatan nyo man na dito nga point? Okay. Number 2, kakabsat, may ikadwa, circumstantial service. Deti kat peke manon kakabsat nga pa nagserbi. Abaling agserserbi ka, ngam madijay motibom kan dijay pusom. Di circumstantial service kat, I will serve God only when life is good. Di adda ka man ita, sister, brother, wan kayat ko may agyaman di Apo, ta Apo, na ipromote man da trabaho. Ano aduman problema nan, awam manen kakabsat. Digitay circumstantial ti commitment na Kristiyano. Sa dalang adda, numayat iti angin. Ngam numadit angin kakabsat, bigla nga awan. You know how I call them? They are called the weather Christian. When adda numayat tiyempo, numadit tiyempo, awan kakabsat isuna. Ngamamuyo, dapat uray ko mamadi dagiti paspasamak ti biyag. At dati ko manatangag serserbi ti Apo kakabsat. Ni Paul ken ni Silas, missionary ni Paul, apostol. Kat inayaban na ni Silas, bayat ti pa nag-church planting da, tiniliw ida dagiti pulis. Impan da ti pagbaludan. Pansin nakagalot dagiti ima da, saka da, nakasipsip ngat nakabangbangsit. You know that evening, handa na upay, nagkangkantada iti Apo. They worship and serve God in the prison. Deta tay kasta tayo dapat kakabsat.
Laglagi po nyo, kunahin doon, no ada day time nga adot problema, kat masadot tariknam nga mapan magigimong, kunam to di bagim. Oh, deto yan, deto impress ni pastoran. Ha? Madit bagbagik, madit rikna, ngam dapat inaklat na magigimong. Kasla ita kakabsat na eh. Made, ag sakit-sakit de, di rusok ko kakabsat. Mamin, ano mo't lang i-text ko ni Preacher Glenn. Ako na, can you, I'll just ask Pastor Bear and Pastor Dennis to preach. Kat, apay ko ba nga ipaubayak pa lang kakabsat? Kat kakaiso na nga, mamit kailang once a week. Diba? As your senior pastor. Kat uray medyohan, uray madit bagbagi. Kaya lakit di kakabsat. Circumstance is never, it's never, hanggang isot mangi diktar kakabsat, di pa nagserbik ti Apo. That's why I would like to challenge you. Don't let life circumstances dictate your commitment in serving the Lord. Ang iso dapat mang-control king ka, di kita pasamag ti biyag. Dapat anyaman di kiti dumteng nga pasamag, kan sangwem, nga parikot kan problema ti biyag. Adadda kumakit di nga umasidig ka ti Apo. Adadda kumakit di nga ingka kang kuan hangka nga umat adayo. Hangka mo tartarayan ti Apo kakabsat no kasta nga adot parikot kan problema. Amen kakabsat. Edot may kadwa. Number 3. Di ba? Ti number 3 mo't kakabsat, convenient service. Kasla ag-overlap da ka dito number 2. Ti difference na kakabsat, iti circumstantial, ag-serbi at no di kiti pasama, kat mayat. Iti mo't convenient, ag-serbi at basta awan lakat iti sakripisyo na. O, dito tima ko na nga convenient. If it does not cost me, o sige, umayat dito eh. Ngam nagpa-commitment kayo nagkathaanan na. Una na kakabsat, han nakayatan iti commitments. O, han nakayat ti agsakripisyo, han nakayat ti tumulong kakabsat. Hello? O, ngamanak ko na di 2 Samuel 24:24. Dito dapat, I will not offer to the Lord that which costs me nothing. Amen kakabsat? Kasla ti aring na kumadedi kat adda digiti tao nga dumaipanggap iti party, surfing at adda kay tahaway. Uno, di kita, di ba, makikita no kagat mapapang kayo mun ulib bambantay, di ba? Basketball, di ba kakabsat? Naka-aktibo. Ngam tunno pa nakigimong kakabsat na banugak ko na. Di kita convenient Christian kakabsat. Sa dalag serbe, numayat kirikrik nada. Antay ko mga kasjay. Tinagmayat kat uray na puyat kat nagpatnag. Makaturturog ka ko pati arig na kakabsat. Agsusugil ka pa yan. Ngam ko nam Apo, inaklat na makigimong. It's not convenient for me anymore. I should be sleeping now. Amoy, deti malum ti Domingo, ay, naghimas maturo ka kakabsat. Tapos panunutan, inak agobra tong bigat Lunes, ni. Alas 2, alas 3, iturog ko kit, di. Kung kunam, di ba? Kasi, deti plastar yugot not convenient, but praise God kakabsat. Ayan, akaya yung ag-sakripisyo nga para ti Apo. Di ba? Praise God for that. Number 4, di maikapat kakabsat, kat compromising service. Oh. Deta, peke man, deta, Kristiyano kakabsat, di pa nagserbi na. Compromising service. Tingnan na so, deti compromising. I serve God halfway. Imimix na tilubong. Kaya nakasawan. Okay. Apo, kunana. Tung palat, di require mo kanyak. Ha? Angem, kunana. Hammo ka dimot nga saksaklawon, di giti kayat kong aramidon tibiyag ko ako nana. So, we will meet halfway. Oh, Lord, awan sa pulam makigimo nga, maki-prayer meeting do kayat mo, agin-ball back pa ministry. Angam digiti kayat ko nga obraan kata. Hammo ka din nga daw-dawatan kanya. Kakaiso na nga enjoyment ko di agin inom. Kakaiso na nga enjoyment ko di gito'y bisyo ko nana. Kat deta tima ko na nga compromising service kakabsat. At nagtungpal ka iti Apo, half obedience kanukwa. Ikayat ti Apo kada tayo kakabsat, full obedience. Han mo nga pag-cover up DJ panagigimong mo kada DJ madingaw ubram. Ti word ti Bible deta kakabsat, hypocrisy.
adot Kristiyano nga kasta. So nga, yamanan tayo ti Apo, ta dito church tayo kakabsat, talagang permiti pa nakabagbag tayo, nga no agserbi ka iti Apo, masapol nga hanlaan nga pakita di pa nagserbim kan kuana. No dikat di biyag mo mismo, saklawan pa iti Apo. So, dito compromising makita yo ay hap-hap. Hap-hap, dito di kayat na nga sa uwan kakabsat. Number 5, crowd-pleasing service. Oh, di kayat namot ka sa uwan dito, crowd-pleasing kakabsat is, I will serve God when others approve or when others are looking at me. Oh, di ba? At dati kita han na makapagserbin kakabsat, maupay ngagtultuloy no dimot lang, no han na ma-acknowledge tinagan na. Hello? When? Ado di kita Kristiyano nga nagagat nga agserbin no ma-acknowledge. While it is true nga agak-acknowledge sakno da duma, kasi kaya't kailangan yan courage. Ngam dapat ti panagserbi tay ti Apo, hantay kailangan nga sapunan di jay. Because no kas jay ti motive mo agserbi, you're not serving God. You are serving yourself. You're not serving God. You are serving people. Ang nga Diyos no kwan ti pagserserbiamon, taon. At di ka mo't makapagpas na ka, no awan makakita ka. No di ka ma-acknowledge. Amen? Ngam datayo kakabsat, praise God, ti panagserbi tayo ti Apo, hanti ka sa pulang ta ma-acknowledge kakabsat. Amen? At dati kita churches di Pilipinas nga, ultimo amin naka-donated by kakabsat. Electric pan naka-donated by. Mabasang pengarod, no, pulpuligos ta ilisenan kakabsat. Diba? Aming nga tugaw, donated by. Pulpit, donated by. Lamisaan, donated by. Aircon, nakapagkat, donated by. Kung dapat tinaga na di kita kat donated Baptist Church kakabsat. Diba? Tasam deta. Ngam datay didikot saan? Kasi, di pinagserbi tayo ti Apo in the first place. Hantay nga nagserbi, tapno makita ti tao. Nagserbi tayo, takayat tayo nga pagserbian ti Apo. So, dito 6 kakabsat. Dito 5, makita yun dito. Number 6. Oh, let me go with number 6 before I close. Companion controlled service. Tigan na kasawan mo dito, companion controlled service kakabsat. Mayat, ti pa nagserbi na. Iti nagsardeng, digiti kakadwanan, pati iso nagsardengan. Oh, haan na kakabsat. So detat permi nga pangipray sakti Apo kagada kay nga nag-remain ka. Di ba? At mabalin nyo mo't kumaidin ti maupay. Di nga main? Kunayo kumaidin ka, awanan. Dito HBBC 2 yan. Hintay kit din ka, nagita tiltilad nga churches. Napanunod nyo mo't siguro dito ala. Lagay nga dadumat de. Nga magyaman at ti Apo kakabsat, ta di commitment yun na dagdagsan. Ngam di bukod yun lang nga panunod. Kastad companion, controlled service, nakadepende ti tao, di pamati na kakabsat. You see that? Kasi yun di young people nga nakak-active, o tuno nagsarbin di kita, gagayim ng awanan kakabsat, han nga makita nga agserbi. Nakadepende companion. But number 7, so ulitin tayo dito in nam. Okay, let's repeat the 6. Wrong motive of service. Ano di mo na? Conditional. May kadwa circumstansya. Number 3, convenient. Number 4, compromising. Number 5, crowd-pleasing. Number 6, companion. In number 7, dapat na tayo, committed service. Regardless of, di ko na di talong nga gagayim, but if not, ti Apo nga Diyos may kaya na kam nga isalakan. Ngam no di na kam isalakan, ari, ang kaminto a group bab. Di kaminto ag paklab, kadeta imahen nga inaramid. Kakabsat, kasta ka di, iti commitment yo nga agserbi ti Apo. Mabalin nyo ka di nga kuna ita, Lord, amom, ti pa nagserbik kan kakat, haan nga detay hap nga, kaslang padas-padasat lang, kalang detay, trial aklang kan ka Apo. Tano, makitakot medyo han na madikanyak, alakat at least awan ado nga napukaw kanyak, as day kagadi kakapsat. Ti kayat ti Apo, committed ka. Han nga good ka, han nga hesitant, han nga double-minded. God wants you to give a committed service to Him, kakabsat. No turning back.
Mabali mo ka di nga ibaga nga, Lord, uray agquit, digiti ka kadwak. Hamot nga isudat na kadependaran in the first place, ti rason kong agserbi. Talaga kayat ka nga pagserbian, Apo. Mabali mo ka di nga ibaga nga, Apo, no ti isupapak mo kanyak, ti kalpasan, dagiti pa nagserbik ka, kat panubok ti pa nagbiag. Aklunag lata, Apo. Siya sino ako mga question king ka. Diyos ka, karbangam nga ramidan ti kayat mo. I am just a human. Privilege kanya ako nagbiag. Kat privilege kanya nga mapagserbian ka. Can you say that to God right now? Nga kunam, Lord? Duti isopapak mo kanya kat amo nga sumbatan dagiti dinawdawat ko, okay lang kanya, Apo. Kasi, no itad mo dagiti dawdawat, privilege. Nga mo itad, that's your preference, Apo. That's your decision. That is up to you, dear God. Pero for me, ti obligasyon ko kat agserbi akan ka. Ngam amuyo ti Apo, demot na paidam ka kapsat. Aya? No, agserbi ka kan kuha na kat, ure habo expectaran nga i-bless na ka. Kan hana kailangan nga expectan. When you serve God, do not expect anything in return. You are not serving God to expect. You are serving God to thank. Insalakan na kan eh. That is the only reason nga agserbi ka. Hanggang agserserbi, kuna dagat agserbi at ti Apo ta ay-aywag. Ana nga ay-aywan ka kapsat, api nagsuiging ka. Ay-aywag ka la, dito ti anak nga nakalamlambing. Masahyeng ka daddy, kung kunana. Uy, pakadlaw ka, di ba? Dan sagot kayat mo Damdama ko na kunana, you know that you are the most handsome man in the world. Kung kunana king ka, may nakapaspas sa blue, ganap, tamtamayin na ka, kakabsat. You know, ma'am, you're the most beautiful, ma'am. So nga kunam no kagat, anak kunam no ka Erwin, anak kayat mo, kunam nga si Igo data, madlaw mo eh. Ang nakastat pa nagserbita iti Apo nga, kastela paspas sa blugan isunat adda kayat tayo. Haan mo kailangan ti agserbita adda kayat mo, agserbi ka, gaputa agyaman ka, ipanangisalakan na gan ka, kandigiti ado nga blessings nga impapaay na gan ka. So nakasimsimple deti message ko, I am just planting in your heart and mind the right mindset, the right motive, the right heart to serve the Lord. Awang kondisyon na, regardless of circumstance, if it takes sacrifice, okay lang. No, dadigiti kayat ti Apo nga maikat, willing ti nga mangi-surrender gan kuana, dagiti kayat nang i-surrender tayo. Uray, awan makaknowledge ka da tayo, oaks lang tayo. Uray, agquit ti daduma, apay, because ti pa nagserbi tayo kan kuana. It's a commitment. It is a commitment. So kakabsat, sapay kuma, taawang kada kayon ti agbak-backslide apun punos. So ag-backslide kayo, mesa kadigita, innam nga imuna ti rason nga lumamiis ka kakabsat. Kayat nang asawan, shallow, iba nagserbi, paraw-paw. Wrong, di motibo, peke, di pa nagserbi. And all of God's people say, Amen. Lord, we come to you with thanksgiving and praise. Simple that the message ni itangam, thank you, Apo. Taintad mo kada kami, katagyaman kami, uri hamik ekspektaran, ang kanapaida ma Diyos, na ayat ka, Apo. Hanlang ada kami naragsak na agserbigan ka. Sikapay tinaragsak nga mang bendisyon kada kami. Apo, agyaman kami kan kay daydayo da ka. So nga ita, Apo, we commit to you. Every head be bowed, every eye be closed. Before Preacher Glenn comes to pray, I'd like for you to pray right now. Di la mabalin nga kasaritan mo ti Apo at kunamuan, Apo. Thank you ti biyag ngintad mo kanyak, opportunity, blessings, Apo. On sa pulag kan ka, yes, adot panubok la di kita, Apo. Kayat kamot nga pagserbian, Apo, kunam mo ta. Lord, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I'd like to serve you, Lord. Anyaman ti kayat mo nga wagas, willing at nga paaramat kan kaapo. Usaram ti biyag ko, usaram ti tiyempo, usaram ti inted mo kanyak nga blessings, tapno maidaydayaw ka iti biyag ko, Apo. Lord, thank you so much. Amok, Apo, nga maragragsakan ka ita, nga magangkang dagiti SS ngaw, dagiti kakapsat. Dagiti SS ngaw, dagat sa alaeng nga dagiti kayat da iti biyag. DSS nga dagat di tarigagay nga pa nagserbi, Apo kun ka. So nga rod, Apo, bendisyonam ida nga sa nga pada. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for that wonderful message you shared today.
To God be the glory. Ala kakabsat, God bless you. Ulitin, Tito Moises, Tita Teresa, nakayot namnamaan ti Apo di Vegas. Amen? Nakay tamawi, ekspektaron na kay ti Apo. Okay? God bless you. Thank you very much. Amen. Napagbasit kung nabagas kakabsat. Amen. Nagpintas pinagtugma din yung Sunday School message tatay kundi yung message ni Pastor. Very excited at sumarunong nga parte na. Ito magdarating ang kakabsat kasi hindi kararag iti giving time tayo itang agundaway. Lord, nakasisayat kalaunay apo. Iti mensaheng yung padalan mo kadigiti adipen mo. Thank you so much, Lord. Iti nagpintas nga reminder nga yung padalan mo kang Preacher M kung tataabo ti mensahe ti adipen mo about our service, O Lord God, Lord. Sometimes, O Lord God, very guilty kami kadigiti fake service. Nalakaapo itagpamarang, nalakaapo itagpakita, nga agserserbi kami king kang tikoon gan mi, Lord. Sikalang ti talaga nga makamukot. Tulungan na kam kadihapo. Amang yurnos may plastar, ti puso mi, ti panunod mi, nga naragsak kami, naragu kami, nga agserserbi. Adut mabalin nga rason na awa ko, ba't kang uranahan na apo kat, Lord, insalakan na kami, da kami kat anak mo, da kami kat pinarsuam, para apo iti panaki-gloryam. So, Lord, usarin na kam kadi, o apo. Lord, deti nga gundaway pribilehyo, apo, tapno, take part kami, apo, iti trabaho. Nanggagan mi, apo, iti nagadu nga updates, ti adipen mo, nagadu, apo, nga, impatalag mo, Lord God, you have found us to be stewards of your bountiful blessing, and through this blessing sa hapukat most usar aramat da mang reach out iti adu nga tattao iti naduma-duma lugar ket dapay apo iti baro nga pribilehyo iti Europa, O Lord God. Lord, hanga ti HBBC iti waras mi, hanga iti nagan mi iti maiwaras no di ket di si kalaing ket maragsakan kami, o apo, very excited kami. Apo, taamumi nga no lumawa iti trabaho ket lumawa kun umadu pa iti patalik mo kanyami ket Lord, we're very excited to take part with this new expansion of the ministry. So Lord, as we return our tithes and give our offerings, idawat mi pay apo, iti adadupi nga pamendisyon mo. At O Lord God, aramatem apo, iti panagbiag mi kananyaman, yung patalik mo kanyami para iti trabaho. Lord, please bless the offering and also the giver, because all this we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may bring your offerings. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. Just as I am and waiting not to reign. Amen. Praise God. Tumagdati ang kakabsat. Let's sing that song in the service of the King. Talagang mga nabasa ti panuno tayo. Amen. Ready now. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Every time
the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I am peace and joy and blessing in the service of the King. Last verse. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring in the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I am peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Praise God. Remain standing. Pastor Pruvi, please close us in prayer. Tagsakan na ko na ni Sister Luisa, idigat ba de? It's BBC aklat ko na kaya, Sister Luisa. Amen. Kung nagsatayan nyo kami Tabig Island ka. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you so much. Apo itang malem. Narik nami, ti panakisaum kada kami. Narik nami, panang tignay mo kada kami, o Apo. Sino kam kuma nga saan nga rod nga sumurot ka nagsubmit Apo gan ka. Isong Apo adtoy dagiti biyan mi. Awan kapintasan nga bangipaayan mi no dilaeng Apo nga sika. Ikari ka, maiparbeng ka, ibiyag nga impabulod mo, maiserbi mi Lord. Bless the HBBC ministry. Now bless Hawaii, Preacher Glenn, Ma'am Bernadette, and family. Nagiti men, nagiti amin nakakabsat. At madaydayaw ka Apo. In Christ's name we pray, Amen. Aloha and bahalo. Amen. Thank you very much, Pastor Pruvi. Let's go to our groups, kakabsat. Reminder lang,